So let us look at the various usage of this word kpaa. So there could be various usage, but I'll just highlight some for you today. Kpaa isi, make hair, to plait hair. Kpaa isi. Ọ na-akpa isi. Ọ na-akpa isi. Kpaa ute. Kpaa ute. The process of, is it weaving mats? I think weaving. Ọ na-akpa ute. Ọ na-akpa ute. Kpaa akwụ. Kpaa akwụ. Akwụ is palm nut in the Igbo language. So kpaa akwụ. Ịkpa akwụ means to remove the seed from, like this covering that do cover palm nuts, a part of it. When you remove it, is the process of removing it is called ikpa akwụ. So if someone is doing it, you say ọ na-akpa akwụ. Ọ na-akpa akwụ. Then we have kpa, which is not stress, which is kpa nkata. Kpa nkata. Kpa nkata. Ha na-akpa nkata. Kpa nkata means discuss. Ha na-akpa nkata. Ha na-akpa nkata. That's, they are discussing. So if you learn something from this video, please endeavor to like, share, follow, or subscribe for more. And if you are ready to learn the Igbo language in a more social format, take advantage of our discount on our upcoming Igbo group class. Check description, comment section, caption for registration details.